kujoke thutha hanini riu ndacoka kuma murimo ri ngiciria ri kujoke embassy ndimori manyingatira ki tondu thie na maisha mangi riu imagine ngiukira kiroko ngithia haria ngigiri ngira watchman du ungithipotwo mundu aneagwo maratathi failo ta 4 makakuhura mbica ki uri we nduri mundu mwega ngithina maratathi mau nginya emba ngimwira mimi nimeambiwa nilete hii makaratasi kutoka Detroit soja nake agadari athi Detroit akiabaki makakiona huyu ni mtu anaendaga akirudi sasa akihingurira murango nani ndekahonika nini ngithie nyingirite o reception ni ngitua ni package ya mwitumio ucio wari hau tondu ari mukenya akijuria why did they deport you ngimera sasa mimi unajua sasa wakijaribu kupiga simu huko waone mahali niliandika naenda wapi huko ni utuko so hawakuwa napata response akaniambia nao we tried to call you but your phone was off tulijaribu kupeana kwa sababu what you lacked ni mahali unaenda kukaa that's why they deported you imagine yake jokeria visa wow akijira Jaguar tunakupatia visa kila anti yako ni daneo ndiroka ko anti yako akinjira ruoka gira anti yako na mureke njokere o haria ndiraingateirwo to ne makinjui to ndigeciria no njuke hangi njokio ngigerera Detroit na ngikorwo muthigari uria wanjokirie akinjuria you are back ngimwira yes I'm back akijira you must be Justin Bieber of your country ngimwira yes I'm Justin Bieber agitikira nyingire riu akihe mieri 3 visa ndathie kuria riu anti yako akioya thimu akiambiria kuhurira andu Jaguar tagikinyire Jaguar uria winite kiria furaha ai DJ akamwira ucio tutimoi ai akahurira ungi wa North Carolina we nani DJ nani jwari muyutu muthaka muno so ari na ire ni ari na atake akamwira Jaguar yuko inadi wachana nao akina Logombas akamwira ai huyo hatumujui ai anti yako akinjira ai na ngaduikaine guku mundu uyu rukiona riu ni kuita guita kaniki Julia anti yako rugwika atia akinjira riu ni uthambia ndu ni uthambia na uikaria guru ate you anti etagwo Jane anti Jane ekuria riu aikaraga Baltimore Maryland anti Jane murata wa mahionari yangi ati agathi mwaka iga atia akera ma DJ ni aje Jaguar ameingia ule ameimba ile furaha riu ginya akamainira akamwira ebu upatie simu aimbe riu gamera nani amesema niko out kwenye hii game mimi ni Jaguar nani na ai wewe tu akatutira komenya baba hiyo kitu ikanisumbua ikiingia anti yako kijira riu ri Jonanya tuka depressed tondu ri gatiketi ka mbere ni ndarihite gaka gake ni we waria acokie mbeca ciake rwimbo-ini na riu ni ndakinya kuria ni ndirona na andu aya twiciragia maikaraga wega andu aya ni ndona kuria roka nginya kuhoya anti yakwa ciringi 5 ngamuria kai America kuhoyagwo ndathie kirabu ya Kenya ngona kuri makomete nja o ta gicagi ngamuria kai mokire kunywa guku akanjira hiyo aya ri ni aria mokire guthoma ringi mundu ni munanu na nyina riu gakora nginya andu prominent politicians mathire kuria mathi matumwo mathome mundu akaga guthoma makambiriria kunywa so ako homeless urariria mundu ukamuria kuhana atia akora ni kwega muno na ri street ni ngoria anti kai guku guikaraga atia anti akinjira riu ri Jaguar ri thambia andu guku ni andu tuguthambia ngimwira njariria gatuka ka muhindi at least handu ka dollar store akinjiria ka dollar store ndakuaga makatoni kuma kiroko nginya hwaini so I was getting paid $10 per hour ngaruta wira ta mathaa 10 ndeke ikara hanini hari mwanake witagwo Steve Mukenya kanyitirira hindi yo winite nyimbo ici ciothe hindi yo nyinite utaweza kweli na furaha nigetha udigo kwira nigetha riu ndacoka riu tigio ndagicokire ndathie na utaweza kweli riu ngicoka ringi ndaheo visa riu wikuria rugongo ati urendia magotoni urakua magotoni ni ta duka ya muhindi citagwo dollar store so every Kenyan mwenye anaenda anaanzanga na hiyo ama uoshe kana wikaria guruki riu ni ngimwira hiyo ndokuraga na ithuiri hau na no nginya kona social security ya ku riu twira tule mundu onaga ri ni either parking lot kana dollar store ngithukuma no ndonaga riu $10 icio ni ngiri ithaa rimwe riu koguo muthenya ndamikaga 10,000 so I worked for 3 months tugithie tukihoya extension to ndahetwo visa ya mieri 3 no anti yako ni anjira ikara guku ito ni akiona ona rwimbo eciragia ni njuikaine na ndiuikaine muthuri wetagwo Steve akinjita akijira sasa tutakusaidia anko yako wale ule andu nake wale wa nofu kule ni athiete US ni etetwo ni mwari wa nyina sasa akaniambia tutakupatia ID yangu ufanye kazi nao riu ngiona wira parking lot riu hau ngiambiria kwaga kuruta wira muno riu ngithukuma ricia kinyire milioni 1 parking lot hindi ni kuonia ngari kuhingura baria gubanga gukatia gubanga Rudi Rivers riu ngiona urimu wakuga ni mucanire ona gutire handu urandeithia
Ria dakinyirie milioni 1 ngira anti yakwa. Ni nguinuka. Ni nguinuka anti. Anti akijira aca ndukainũke. Ngimwira hewe ni nguinuka. Ngiinuka ndai na milioni 1. Riu hindi ona ndienda mundu anguhiririe ona ndege-ini ona ndendaga kuga ndiheite igire. Tondu ndirero mundu ni aboragwo na no ukome giti-ini. Riu ndokire ndi uguo. Na ndirenda mundu ndekirite kinyatha thiini ngaikia mbeca au ciri $. Riu ndakinya guku nio ndokire ngigura taxi. Nicio cietagwo Jags Cabs. Ngigura taxi 3. Ngiambiria biashara na riu ndina bado ni nyambiririe ka garage. Riu biashara ikiambiria guthii wega ndina taxi. Riu ndahingura taxi ndio ndonire ona macani andutite wira wa garage. Ri kuhingura tondu taxi ciakwa ni cingihire. Cigikinya 20. Ngai. Riu ndacoka riu ndambiria kuruta. Riu ona ngikwa kuina vuka boda ndina mbeca. Wanyita. Riu ri andu mambirie kwaria uru. Urari gwotiriri. Uyu ni ndawendia. Ni ndawendia. No alikuwa chokora juzi. Alikuwa chokora juzi. No ndaguraga ngari 300 gacaria kari kahura huriku. Igithio ngahura rangi. Gacaria mundu uremetwo ngagura ngahura rangi. Riu ngigenda tukari twingi biu. Ona stage ya Nando ucio no ngiria u ni ndambiriirie. Riu andu makijikwaria uru endagia ndawa. Yekaga ona ena mukingo utucio kigia muno. Riu muthenya umwe ri ni ndaikarire gwakwa. Ngiuga wacha niende pale studio kidogo nikakae na Lucas. Toni twahotanaga. Lucas niajiraga piga bidii kabisa. Wasanii wengi hawafanyangi biashara. Ngimwira niki andu makona wiru uguo rire urathie na mbere handu ha makene. Niki kiratuma nginya andu marajigwira wiru nginya mundu ndire expect ni akuhurira ruhi. Ngiuga niki haso juu chini ili nivuke boda. Wananigeukia. Niki haso juu chini ili nivuke Lucas yakijuria waina ki? Ngimwira si nimesema tu nini wananigeukia. Akija twende studio sahi. Ngimwira haya. Tukafanya nini? Akija twende. Ngimwira haya. Tukafanya nini? Akija twende sahi. Imba hivyo umeimba. Ngigira nikihaso na muamini daktari sana amponye. Aya, Lucas iko na kijira endelea. Endelea. Ngimwira da compare gado ria makoragwo. Unaona? Nikihaso juu chini ili nivuke boda. Twarikia kurekodi rwimbo ruu ri Lucas yakijuria wikaraga ku. Ngimwira buruburu. Akijira uthi ukome na ndugokire ringi. Ngimuria ati ndigokire. Akijira thi ukome na ndugokire ringi. Nikamuuliza kwa nini? Akiruga rwimbo. Riu hindio andu a music ri manyonaga ta nuisance. Ona ndathia gate ni rimwe ngaigatwo nganeana CD makauna. No me ndenda kuga wacha nikatendeithie Nameless makamivunja. Negateona ku a Big Ted. Jesus Christ. No ni they understand tondu unajua wasanii nuisance. Ringi muda ukurehera rwimbo na tirwe. Na tirwega. Riu muthenya umwe ri tugithii Mombatha. Tugithii Mombatha na wasanii. Riu ndai na kigeugeu ndiru nyitete. Ano nini mari anene muno. Ngiro haice stage. Ndari kuina ri ngina ici nyimbo ngina andu magekena kena ngithii kumera sasa mimi naitwa Jaguar na niko na wimbo mpya naitwa Kigeugeu. Makiuga hapana wewe toka. Toka. Hey! Ngiuria kaita kinya maika niki. Makiuga toka wewe toka. Ngimoria niki. Ngithii rumu ngira Lucas. Mimi nimepanda kwa stage hapo. Na ile nyimbo uliniambia niimbe ni mzuri. Watu wameniambia nishuke haraka. Kumbe marajira nyume no nini ingire. Tondu no nini nyambirire kuga kuria ye. No nini nyambirire kuga mzima rero karaiko ndiajire gukorora kumbe no nini anaigwo microphone ye rumu nyambirire kuga kiruru we ni mic testing kumbe ni maramwigua na thutha ataraina kiruru rumu we kamu niko kwake Sara toka ona ndiahirwo gwa gukoma ni promoter akijira wewe hata umeharibu kwa kulala ngithii kuhe muthuri wetagwo Kamau Alambada ngimwira mimi nimekuja kuimba na nimenyimwo mahali ya kulala kama ucio toiguanire muno tondu ona kokuri kundu thainire ni Mombatha akiha gukoma ona ngicoka matiendaga kumenya ndiroka na ngari ri kugira Lucas ri wimbo ru ranjirie ni rwega atia na nginya ni ndaingatwo Lucas akinjira wewe ndio the next big thing. Wow. Tugithie rwimbo ru kembia guthako ngiona andu makihurira thimu riu muthenya umwe ri KJ akihurira thimu akinjira kuna mzee anaitwa Raila Odinga anataka kukuona. Oria KJ Raila Odinga riu hindi Gikuyu gitienda kuonana na Jaluo. Gira na riu sasa producer wakwa ni Mujaluo. Unaona? Riu KJ gira producer wakwa ati Raila ananitafuta. Akijira ati Raila anakutafuta. Akijira huyo ndiye kusema. No ni Mugikuyu. Akijira sasa twende kwa Raila saa hii. Kwa Raila anataka kukuona saa hii. Ugithie hadi prime minister. Hiyo na dai kalabu die na pesa nyingi huko. Akijira na habari yako kijana. Wewe mzuri sana mzee. Akijira sasa
wewe ndio umeimba hiyo wimbo Kigeu? Ngimwira akijira wewe na miaka ngapi? Ngimwira niko na kama 27. Wewe natoa hiyo akili wapi? Ngimwira mzee ni ile shida iko huku chini inatupiga mpaka sasa. Githie kuma ngigira kwa Raila ri nake chachi ina umite kuo. Chachi royo raia. Oyo haha. Chachi ila mzee akira chachi ati hii wimbo ya Jaguar ina kichwa changu inapiga kila saa. Hata nikienda nyumbani lazima wacheze. Tondu ni wathaka nyamoragia hii wimbo ni ya nani? Akiro ni kijana anaitwa Jaguar. Tondu mauga hakuna Mkikuyu anaweza ongea hiyo Kiswahili. Yes. Ndathie Raila chachi ila kila Raila akijira ati Raila ati si hata unakuja chachi leo. Si mkuje na Jaguar. No riu nani ri chachi ni ndageretie kumuthaitha muno thie interview chachi ila kanyima. Leo ngira chachi hapana mimi sikuji. Chachi litoka kwa live yetu. Wewe chachi litoka kwa live yetu sasa. No, lakini sasa na understand kwa sababu unajua uwezi chachi lilikuwa kubwa sana. Uwezi leta upcoming. Na upcoming walikuwa na perform. Sasa mimi nilikuwa nadhania chachi hanipendi. Sasa nikamwambia chachi hapana. Wewe enda na mzee. Rĩu niĩ ngĩinũka gwakwa mũciĩ ngĩyũria atĩ ai kabira itu ikuga atĩa ndonekana na Raila. Andũ magwĩciria atĩa. Sasa ndakinya mũciĩ rĩ ngĩona thimũ ya andũ mahũrĩra. Kumbe Raila athire kũrĩa chachi ile akiuga yule mtu mimi napenda Kenya mzima ni Jaguar. Mũthuri ũcio rĩrĩa augire ũguo. Rwĩmbo rwambĩrĩirie gũthakwo kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ. Ngĩambĩrĩria kuona thimũ Jaguar tunataka uperform Kisumu. Jaguar tunataka ngera mũndũ mutatoa 300. Akauga sai kwaje show ya mbere yale ya Coca-Cola. Ngĩona mbeca na maitho. Ati wameraga mutatoa ngapi? 300 200 ndijitirwo Thursday ngĩambia kwaga gwa kũiga mbeca nyũmba ndiageria gwa kũiga mbeca ndirona the song became very big rĩu ngĩambia gwĩtwo nginya Sudan ngarigwo Sudan maiguĩrĩire rwĩmboko ngĩambia gwĩtwo nginya Rwanda ngathie stadium kũiyũrĩte ngĩthie Burundi ngathie Tanzania Alikiba makaka tenderizera na Diamond ni ndamwĩra ngoja kidogo kijana yangu wewe no nini ngauga akatira tafadhali wacha nianze kwanza before uingie kama na usikae sana tafadhali niko nataka kwenda rĩu ndekindo ta after tumesikizana na Raila no ndienda rĩu nianjitaga gwake wabici tukaria William nake akĩhũrĩra Ruto nyitĩra hau tũrũgie ithaa no ta njĩra atĩrĩrĩ atĩ Diamond no aragũkatirĩndĩrĩra acio ndathiaga Tanzania magoka airport wacha tuchukue huyu mtu rĩu nikio yuiguaga ngĩnegena tondũ arĩrĩ wasania gũkũ itu mauga atĩ mnacheza Tanzania sana gũtirĩ hĩndĩ ũkĩgiria rwĩmbo rwega gũthakwo gũtirĩ Kigeu yathire niĩ kũrĩa nyinĩte Tanzania all the cities I've gone to ona Diamond ndarĩ athi kuna towns zingine kama akina Kahama zingine zinaitwa Mwanza mimi nimeenda yeye hajawahi enda no rĩrĩa wathiĩte kũina Mombatha andũ makiuga uma no nini augire thutha harĩa kĩrũrũ kumbe nĩ mamunaia microphone ĩmwe rumu ndiakinyire thĩ wakĩrũrwo atĩa mandutire toka ni maũndũ marĩa nyonete nake araiga wĩ kamu ona gũkĩrĩ ndathiĩte show Kisii mũkawa wetagwo Taurus mune kirabu akandĩha 3,000 ndaingĩra kirabu ũguo kumbe kwarĩ na mũbira posta makandĩka 300 andũ makiona tũrĩhe 300 mũndũ tũtoĩ othe kirabu yake na nĩkĩiyũraga rĩ magĩthiĩ kuona mũbira kũndũ kũngĩ rĩu nyingĩtwo thaa thita ndakoma thaa thita ngona gũtirĩ mũndũ ũranjĩta ngiuga reku ndĩtware mwene kirabu arĩ hakuhĩ kũhũra kĩnjĩra we nugu wewe unakuja kwa club hata watu wanatoroka badala wakuje ngĩmwĩra sasa nini tondũ andũ mararigwo tũrĩhe 300 mũndũ tũtoĩ na mũbira nĩ bure gũkũ nĩtwo ona ndaneire ndathire kũmbagia ini kĩrĩa ndathire kũmbagia ini bathi-inĩ na iria ndarĩ nacio kwanja njĩri ona ndakoma rumu ya goro mũno nilala kwa rumu ya 5 star huwa njĩri hata tungejua hungelala kwa hiyo rumu ngakĩrigwo ona ndingĩagĩkomire